Sarthi tok birong isi kiri langso alang roi so dolong rathur takpen kasilam. Chinthong Umlado LP School Thanbang Kipang Kriajo Kichali Osomar Jumhek. KAE BCC Bithi langso di phuning kaning koira phok ruptalin karchu. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pinia birtang ton pen arju ponitha. Lakhain kora pho nilip MSC constituency ki parlo chukihula havar sarthi tok biarong angbong parai harai kachikap japhan kirilang solang roi solong thengpia delong aban thektik kirup ningkan Kepso se kahengno bonta KarbiAnglong Thomas Council pen porivarton sorkar mate BJP sorkar pen thangnat dulong kasilam pikavia joine mithang rong isi tangka chirungsi edon peninu chitongsi mithang ro sia hin pen matijong ni phai krisiani dolong kachisalam ponthu KarbiAtum sarsar palam the mate sarlam thedo kang hongke laklepu Sita ajirding thuong te inghong thuloi mate lakdet person si Nilip constituency Chukihula Havar Nilip development block pen kilometer isi bakahelo sarthi tokbiarong along kirilang solang roi so along hakedam tang KarbiAnglong Thomas Council ASDC arat pangria hut khibo mohut si thengpia dolong kinpilo laso penapi KarbiAnglong Thomas Council along Congress sorkar ki khibo mohuta akimia dolong kinke lapen non KarbiAnglong Thomas Council along BJP sorkar ing tangkring porhut nilip ahavar along pinangana din ke kaching thor simbon ki pipen RJ kachilar dubom bonta kopi ko son penone sita kirilang solang roi solong la eroi vera dolong thengpia dolong humnido ihum ke sarthi to biarong along ihum lapen ihum ke lindorong piarong along la humnia thengpia dolong ta ke ban adolong thengpi ki thuben ka hengno lapena joine rup lapen Non malom hidia sok gari motor pen sok hem kacharoi kedam kiwang kisung kidok kok pena jok rongarar tum kacheleng sung pik anu sita non piniani anta KarbiAnglong Thomas Council hin pen dolong kasilam pipon jia phan thangna ra sai kedeng pon kave pena jok si sai jok je pen mithang arong kado kave don phari sira trok sikep so se chirap chetu ra chirap pet pen matijong chikloni phai Chris yani ke edoni nut la pen JCB nam la pen analo isan ki chujia phan edon pentangka sikap hokep chirung pondo la solong bangkep so se khidat ningge me pen tangka cherabun si sarthi tok bi rongasar monson tok bi rongasar hin pen japon lin si mi thang ke dam ki bang ki messenger phan rong si pen cycling pondo koilamati pen samson ti KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong lu kecalia hin paprang dunang ji pulote kelang caria bang RDN paminang jilang anlote laan sose chingthur ponji bonta Chinthong Havar Umlado LP School along ke than bangar pu ka chiklem ke pangkria jo lu charli amu martum kina hok ja to warsi dam bomlo Chinthong MSC constituency ke palo Umlado LP School along than bang ke pangkria jo Bida hikha kechalia sumartum jum heku phirangke pena julongsi Umlado LP School asai hem an humridam phirangke pen ka humridam hut kopi ko sona kisungma pura adiman ka humridam hut Umlado LP School SMC president aphan chitongsi phirangke pen karjupa dopong nili tum local MDC abujit pro phan tuningri lo chethan lo chingki pen alang bang teacher bang nang toy dak prangning pulo la sinang toylo alang chikloyoni anke non banglo la pen alang bang than bom non la pen lan suseni tu maskul ka pang tangje phan bang ke nang ni tum school awareness program dak lan suseni video sori nang than dunji la pen school awareness program prabing pen binang po la pen ni dim akisong bang ke la dak min ke lang ki na lang tai se ke nang solo la tanang pinang po la pen han an ki tum ku ka tum la tum ki tum ke dang ta sung pik hem pen nang tun po heng lang la he pen ta isa ki sung do la se lang la pen avar side praving pen ang pinang po la pen la kitun ke dang he la soni lo la pen mas non ati chara phana bang non bang ni tum chingki che than po no alang ni ta che chak lo kai ke mata than ver po la pen wang ver po la News report KarbiAnglongLIVE Matijong ni phai kre hiniani diphu bithilang solong KarbiAnglong Evangelical Baptist Convention bithilang so amondoli lapen bithilang suarong ningkaning koira phok kichok arani ketalon
Dera dang bi the ke do to ma phan ke chok pa che thang not livyang ding ping ko ra phong ning so kep Bible along athipi and ponsi bithilang solong Karbi Anglong Evangelical Baptist Convention bithilang so mondoli lapen bithilang so arong ningkaning ko ra pho ruptalina sengkan talon ponlo Ada por phai ke pa por pen KAE BC bithilang so mondoli lapen bithilang so arong ningkaning ko ra pho ke chok along A Reverend Jameson Bay Executive Secretary KAE BC ari teng pen ing pu ponlo La Sophie Pastor Manthing Hanse pen lamaing thurponlo La Sophie por phai grace ya por pen karchu amai paduponlo karchu amai long Elder Kalasi Hanse Chairman LEC pen mechari ponlo Jubilee ke talon amai long Reverend Jameson Bay pen ajok arna malam pen kachitong arat ke do anaphan than pajer misi aning papli ponlo Ampende se holosohot nilitum dakwang ve pranga bangke cingrum Aidam pu cing wiso tima sampai ke om mucor tima khab make manipur mun sikhe bang apende ke khala sahut labang so rong long timo sukim ke cing cenga bang ke ave don kep igwet ajat ave pin bin si nitum dak rong sukim apende ke armu phaya bang ke resmar o korjang o smar pen hisab eta ave bang throk kep igwet apende ke pining an ambong anam bang ke anam hirme perejok Nilitum kadok abe don pikebra serkep do iglo ampende se armu aphai bangke bang pharoga thomra bang inkoira ke thom News report KarbiAnglongLIVE Prangsi kaching hon KarbiAnglong ara doan la pen KarbiAnglongLIVE news channel ke lang ara doan a phans tame nilitum KarbiAnglongLIVE news channel hin pen kardom na pager iglo kardom nangli beha be para hin la ansu se kang thur dia phan ninghang ma nangli news channel a jakong pen beha nat ki pa phrang do dia phan ninghang ma jong si ninghang lipute KarbiAnglongLIVE news channel along humri igra warsai ke me join ponik tha Nangli beha long ki prang dun chia phan joy ke la pen ador jum hek pen nilitum along advertise our sai longji labang so our sai ke long jia phan humri ik tha KarbiAnglongLIVE news channel along ang ton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 la pen 7002121784 along Humri Igno. Matijong ni phai kre hini themana ni por phai kre sira chite ma por malom Bokajan block fila dongalong kido Assam Sahitya Sabha me thangsai hemalong tongsekot pen phirang ke mai ki phapon Ada por phai ke ba por pen Assam Sahitya Sabha Bokajanaria sai hemalong KarbiAnglong District Apartment Bokajana Sor Chief Election Officer Satya Pradeep Bodoloi Hanjang Pen Election Officer Sunil Gogoi la pen Rajapathar Permanent Talukdar Tumsi ingni ponlo La Solong Barimingti Munimanta Saikya Anil Hazarika la pen Horeswar Bora tum amen jongtunlo La Solong Horeswar Bora bang alu choklim kalidar jok reject pondetlo Bang phukang waya vote ke lakha ponahut Barimingti bangsi chepahai ponlo La pen alang li gewangji surihini rain kora phola pen surihini rain kora troxia ningkan ke thom apharman aphan me phuang hoi kilikalong chepate dunsi Assam Sahitya Sabha KarbiAnglong District me phuang hoi chepalong dunlu Dunmai phu Munimanta Saikya la pen chunbang Anil Hazarika tumsi chepahai ponsi kadukawi mission ingsamjin pensi pachun ponlo KarbiAnglong jila haito bai ইয়াৰ জাতি জনগোষ্ঠী তেনেকুৱা সাহিত্য সংস্কৃতিবিলাক কেনেকুৱা আগুৱাই নিয়া হ'ব তাৰ আমি প্ৰচেষ্টা চলাম ইয়াৰ উপৰি KarbiAnglong জিলাত নানা শাখা সমিতি এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এটাইকেইজনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নোহোৱাকৈ নিৰ্বাচিত হৈছে যদিও উপসভাপতি পদৰ বাবে দুজনে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল নথিপত্ৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ কাৰণে এজনৰ উপসভাপতিৰ এজনৰ মনোনয়ন নাকচ কৰা হ'ল গতিকে তিনিওজনেই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হ'ল বুলি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ Bokajan penananterang KarbiAnglongLIVE
Nijang Karbi Anglong Sorkari Gangbora Association hin pen bainong kepabat apot ningkarong chipak langpon. Alang itum ningkarong ongsi Nijang Karbi Anglong SGB Association hin koka picnic sport along chingrum si May padupong. Bangso me along pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Long Hangaphan kachuru kipajirpon. Labang so me kachari pon SGB nong kamukam circle ame phu sar eding leng lapen me lamthi kijai pon SGB DMK circle along kongchun bang monsing be hin pen me along aluhi sar poman pen DMK ARO angtong teron Karbi Anglong Sorkari Gangbora Association Central Committee ame phu Rustom Phangcho lapen moza asitin me phu kongchun bang tumche tongdensi alang itum get together ame ing samjin pen pajutpon. Nasidak nitum labangso piknik ke first time lang nitum Sorkari Gangbora tum West Karbi Anglong tum labangso ke klempon athe nitum kachehok lapen ke kachurul Karbi Anglong Autonomous Council lakeja Dr. Tuliram Ronghang alang nitum Sorkari Gangbora atumapan kerap lapen kanghon penayoksi nitum apan aprang ke nongnam lo jat lo kom hek sita nona bangke nitu mapan iningan ke iklu yon pen suripti tangka nitu apang tin Sorkari Gangbora tempan ipedlo laposi alang lipan sita nitu makiru pilo lapen nitu labang suke long oposi nitu kachehok angke cepeklang nang to joni si piniladak eru sara tumpen lapen Sorkari Gangbora ke do tuman nitu na West Karbi Anglong celang si piknik nitu pini Hironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE. Pinya berta ke lapan si kang ton poniglong kardong.